na akaniambia niwasalimie. Mmepokea salamu zake? Na kile kilifanya afurahi, it is because we became givers to her. Bwana Yesu atukuzwe. Ndio huyo. Na niliambiwa kijana wake amesoma hapa. Wapi kijana yake? Hebu simama kama wewe ni kijana wa huyu mama. Ule mama yako alisema tukutafutia kazi ya dereva. Kuja hapa mbio. Toke ana kiugo. Ni gathi na sala. Nyokera hamile gerekano jega. Kai. Ewe. Yuko tara mwana kwa ira. Akara gogo. Na ima. Ako maire. Sijani namba na mwana kwa. Oyo. Duke he namba. Ito kururia. Kururia. Ini. Wewe keke. Are you sure? Sure kabisa 100%. 101.1%. Wewe wanagia kameme. Amen. Osine. Huyu kijana tulionana na mama yake jana. Huyu si mama yako huyu? Mama yake aliniambia yeye anafanyaka kazi ya kuhaso, anauza taa za sola. Na mimi tu ni pale ukiteremka River Maragwa hapo. Pale umetena Sagana. Hiyo mtoni kwa hapo Murang'a. Inaitwa? Hapo. Kabla upande ndio utokee Murang'a. Tukakuta mama yake kama amegojea matatu hapo. Akatuambia tusalimie huyu. Tutafutie huyu kazi. Na sisi tukamwambia tumpe kitu kidogo. Na former governor wa Ititu naye alikuwa anapita akatuona. Na yeye akasimama akaongezea mama yake kitu. Lakini huyo mama kuna kitu ilinishtua. Hakuangalia simu yake balance ama kama pesa imeingia. Alikumbuka tu kutuambia tutafutie huyu kijana kazi ya dereva. Mama yako anakupenda sana. Na akabebwa na Kururia alitoka. Kururia ndiye alimbeba. Huyo mama alisema gokuone Prado omothe kai. Akabebwa na Kururia na tukamuonyesha mapenzi mengi sana. Anodecirie kaba tungedete aciari itu uria matwendete. Tondu we mami wanyu ni akwendete muno. Twarugama roigire tu twethere mwanake wira wa dereva. Riu no kuhe mwanake wira wa dereva. Nani akona kazi ya dereva? Mimi saa hizi sitaki kuongelesha na uongo, sina kazi ya dereva. Nani akona kazi ya dereva? Umeendesha gari miaka ngapi? Miaka 8. Umeendesha gari miaka 8. Sasa hizi unafanya nini? Hakuna kitu unafanya. Ulikuwa unafanya na Uber? Ama unaweza fanya kazi nyingine yote? Nani akona kazi hapa? Judges, uko na kazi? Kuja hapa. Kwa ujirongo rera ndugu. Reke mamu wao tondu onaga JCM. One mwanake mamu wanyu ni ahurire kururia hwaini. Na roiga wa mwira ni uguthoma guku. Uikaraga ku? Matangi. Riu ukire kanitha tondu ni mamu wanyu kana wenda guthoma guku. Okay, guku ni njokangite. Tondu na kurugia mwaka ndogirie guku maita meri. Aya, urugeirie mwaka maita meri guku. Ona riri urari guku. Na uraigwa it is a near of settling. Ate juje zero bate. Bas. Kuanzia leo huyu kijana mama yake ambiwe akiwa Murang'a kijana wake amesaidika katika jina la Yesu. Leo thie nocio muikare nake haria guikara. Weno wateithika. And that is all. Ukakururia. Na mami wao ni arahurire kururia thimu. Na ni maririe na kururia rucini. Na ni maria nake thaici. Irado aya turari nawe. Irado aya. Mwathani agocwo. Thank you muno Bishop. Nitoranĩria na mami wa mwanake ũcio na njĩra Sunday nĩ agoka gũcokia ngatho na anjĩra nĩ arahũrĩrwo thimũ mũno na thaa ici rĩu wĩna ngiri 35.
muhurire thimu. Mimi tulimkuta tu amegojea matatu na nini maendere ndaga makunywa na marare ngari ni ya Hiramu. Kana turarugamire turamukorire wika nga kamutito-ini uguo etereire ngari goka ikamuhetuka no ndaroi ihinda ria Ngai wake niria katia niria kinya. Hello. Yes. Hey mom. We nyina oria Yo. Mwathani agocwo. Anani. Ucio ni bishop. Ngai wako. Jesus. Ngai. Bishop. Ngai, ora tararire nawe ira. Turari nawe ira. Niwe ke gwira horo ria jonete. Ni nditono guo. Wonete wega. Ni jonete wega. Gabara ya Ngai. Gagoca mwathani uyu wa theru. Na sadi gathoma kũu. Sadi nĩ woga. Nĩngoka na nĩndamera kanitha-inĩ ngathoma gwaku. Ũraugire mwanake waku etagwo atĩa? Mwanake etagwo Kevin Gitau. Kevin Gitau. Kevin Gitau. Hey mami. Nĩ kwega. Mwathani. Hello. Wana atia. Wewe na urudi mwega. Ndacemania na bishop na kuroria. Jehova Ngai ũramacora na mwathani wa thayũ maicantara macika. Oh my God. Hallelujah. Na ndona wĩra. Na ndona wĩra. Oh my God. Oh my Jesus, you are wonderful God, oh my Father. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Urajerie ndimwenda niki wera riu niona Ngai adareko ona wira munene muno munene biũ mwega piu waina mwere ahonoke Ngai ndo mwere ahonoke ndo mwere ahonoke wati mwere ahonoke enda Ngai ũyũ ta mwire to ni arakuigua enda Ngai mwangi. Hello. Wenda Ngai ũyũ ũhonoke ũmenye Ngai waku nĩ akwenda mũno makĩria. Amen. Oh, hallelujah. My God, my Father. My Jesus, oh my Jesus, oh my, oh my God. ni uguo Oh my God. ni wakena Bishop. Ngai ũgoka gwakware. Ũgoka gwakware kũrĩa ngũkũ. nĩga wenda njoke ndĩe ngũkũ Ndĩrenda ũkĩũrĩa ngũkũ. na kĩ Na kabagara. atĩ na kabagara Na kabagara. aya nĩngarehwo nĩ Mwangi Nĩũkarehwo nĩ Mwangi. tondũ rĩu nĩanguhĩrĩria nĩndamũmenya. Thank you. No mũhoere ahonoke. Nĩngũmũhoera o rĩu ndamũhoera o rĩu Sahi. Sahi. arahonoka thaa ici. Mwangi. Mwangi nĩũretwo Niĩ. Mwangi. Mami. Nĩũramenya no ũcio mwĩnake. Nĩũramenya no Mwangi. Wĩna Bishop ndungata ya Ngai. Ndathiĩ kũhingũrĩra TV thaa ici nyuma kanitha. Nĩngũmuona TV-inĩ. ona TV-inĩ Mwangi waku TV-inĩ Reke hingũrĩre. Mũtikae hingũrĩre nyuma kanitha hingũre nyũmba. Ngai. nĩwahingũrĩra Ngai, please. Fungua TV. TV JTM. ndĩrenda ũnjĩre nginya nĩũramuona. Ndio kũrekera thaa ici. Wekanga. Huyu makini tumeharĩa TV-inĩ. JTM. nĩwamuona Ngai kinya niyo. Ngai.
No weona. Mwangi ndio wamwona ana gatati gatune. Aya. Ucio Mwangi agikugeithia, Mwangi ukahogeithia mamu wanyu. Oya guoko, murore mucie. Ngai. Oya guoko iguru geithia mamu wanyu. Mike. Ndumugeithie. Leta picha kubwa ya Mwangi. Aya. Akiako gaithie. Ciana ciakwa itihingurire na TV. Ucio Mwangi. Ako gaithie. Ene ndamuona Bishop. Nduwe guoko iguru geithia mamu wanyu. Mami. Madaka na Mwangi. Naona Mwangi mweyo. Mwangi wa Ngai ndamuhoera honoke. Ndenda kumuhoera ukionaga. Naguo Bishop. Ngai. Aya, nyita tuhoere Mwangi. Ukionaga na ndukarege thimu ka Mwangi. Mamu wanyu oiga honoke. Tulia maru haha. Microphone. Twenda kuhoera Mwangi ahonoke tondu mamu auga Mwangi ahonoke. Rekei ndimwire. Mutiwe wendo wa muciari iguru ria mwana wake. You cannot understand uria mutumia ucio araigua. For the first time Ngai aringite kiama ndangecirie no ne mwana wake TV. But Ngai nio eguthondeka njira ciake we mwene. Na ndenda tuhoere Mwangi ahonoke. Mwangi uga Mwathani Jesu. Mwathani Jesu. Nidoka mbere yaku. Nidoka mbere yaku. Guguthaitha. Guguthaitha. Unjiguire tha. Unjiguire tha. Uhonokie. Uhonokie. Honokia muoyo wakwa. Honokia muoyo wakwa. Honokia ngoro yakwa. Honokia ngoro yakwa. Kiriro kia mami witu. Kiriro kia mami witu. Nikuona ngihonoka. Nikuona ngihonoka. Tondu nio ndahonoka ni ukundeithia. Tondu nio ndahonoka ni. Njohera mehia makwa. Njohera mehia makwa. Thondekera muturire wakwa. Thondekera muturire wakwa. Nigetha hote gucenjia gwitu. Nigetha hote gucenjia gwitu. Nindetikira gugwitikira. Nindetikira gugwitikira. Na ngoro yakwa yothe. Na ngoro yakwa yothe. Na meciria makwa. Ni nguthura shaitani na njira ciake ciothe na ndakwirira o Ngai ati ni ngugutungatira matuko-ini mothe ma muoyo wakwa. Honokia Ngai riganirwo ni mahitia ona wihia wakwa unjiguire tha na kuma umuthi ni ngucaria njira ciaku na ni ngucimenya. Thengio ni kuhonokia. Eheria ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo na undaranirie na aria magatura muoyo. Nie ni ndahonoka na ni ndacokia ngatho. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo turacemanirie na nyina wa mwanake uyu aiyuirwo ni wendo wa ciana ciake ngoro-ini. Oimite gwetha gugatura we akaga na akaririkana ciana ciake ni ciagite. Ni tondu wa mugambo wa nyina wa Mwangi umuthi Ngai ni wambararia njata imwe mucii wake. Ni urari na gitumi kiega gitu gucemania na mutumia ucio. Muhonokerie mwana uyu Ngai wa matu-ini gatagati ga ciana iria ikeheria thina kwao. Tua Mwangi umwe wa ciana icio gatagati ga ciana iria ikeheria giconoko kwao. Tuma mwanake uyu akeheria giconoko kwao. Ngai murathime na Ngai umuteithie. In the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Amen. Rugama. Oya microphone yo urugame hau wire mamu wanyu ni wahonoka. Mami ni ndahonoka. Ndacokia ngatho muno kuri we. Ani ngwendete muno. Amen. Mama ni mama. Mama ni mama. Mutumia ucio ndanaririkana undu ungi araririkanire mwana wake ndari wira. Thie o hau uma wikare hono ririkana wendo wa mamu wanyu. Wendo ucio tu uguturie kigongona-ini. Hayo mapenzi ya mzazi wako ya kuweke kanisani na muthuri ucio wi hau ucio wako nyita guoko ni akuonie undu ungika. Wale ambao wana wazazi muwatunze
na Mwangi ubatie kwaja kindu kia mbere Ngai aguteithia na kurathima wambe uthi wone mamu wanyu ni akwendete muno turamwira gondu agakuririkana o twamwira kaundu tumukenie akaririkana ndukoragwo wira mamu wanyu ni githima kiega ani arakwirorera na ni akuona ni njui ngoro ya mutumia ucio ni akena na Ngai ni aroe gitumi kiria kiratumire tucemanie nake katika jina la Yesu. Amen. 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 Mumefurahishwa na mama Mwangi akuja hapa Sunday? Tutamsalimia Sunday? Tuge mundu athie kindu ethe kindu tukamugeithia Sunday? Yana to mugurira ka froti na hau muranga na hau aikaraga roko twendi ni kwanyu kana ni gukombora ni kwanyu roko twendi sisi tunaweza saidia huyo mama tubadilishe maisha yake endagia tutatu twacora turakorire agite gwa kwendia na fara arethagirira ngari ile ngimuhe lift imukinyie Murang'a town riu aragikuirwo na Prado mamu wanyu aroragia ngukuona ici ta cia president turamwira Ngai atu agucerera mundu na nowe mutumia ucio ungimuthikiriria ni muhonoku ni kwe yake yakita iguru riake raihiga andu aitu nini toa hiyo yo ni askofu wa JCM anaendaga hivyo ina mamu wa Mwangi ona mamu wanyu mutumia ucio turamutumire bia na ndanarikana nginya kurora thimu kana mbeca ni raingira araririkana goke ciana iria ciguku mwende aciari anyu o togwa aciari anyu mamwendete in Jesus name. Tusimame tuombee sadaka tuweze kutoa sadaka zetu ili tuende nyumbani mapema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru na tunakupenda. Asante kwa kutupa nafasi njema katika kanisa lako. Tumefurahi, tumesikiza neno lako na tumesikia uwepo wako.